qabaatanii fi jeemma dhugaa rabbiini. Naam namni aqlii qabu waan akkanaa ta'u namni aqlii qabu dhugaa jirtu ni dubbata dhugaa jirtu ni fudhatammaasiisi am yaquuluuna jechuun bal yaquuluuna jeemmaas lakkuun oloo filaama barri jaanjarri kun keessa kutanii taqawwalahu quraana kana ibbiraa ja'atee jaan taqawwula jechuun waan takata bakka fuuteen qabne ifuma biraa akkama baafattu bakka iftaraahu jechuun bakka isa kana ibbiraa uummate bal laa yu'minuun wanni jarri waan kana hunda ju'uuf numan amanne barje numan dhugoomsine tanaaf akkana jedhanii namni waan jibbu takka silaayis waan hin feene takka namni faarsu hin jiru jechuudha falyaatuu jechuun haa dhufanii meeysan bihadiisin mislihi haasawa akka isa kanaatiin haa dhufatanii mee dhiiratan eemmaatis nama saniifuu siitu ibbiraa baafate yoo kajaan taate si ibbiraa uummate quraana kana kajaayyoo taate falyaatuu haa dhufatanii bihadiisin mislihi jechuun haasawa akka quraana kanaatiin in kaanuu saadiqiin yoo warra dhugaa dubbatan ta'an siitu uummatee jechuu san keessatti yaa aywa maal yoo taate aywa abbaa warra kiyyaa ergamaa naa godhii yoo jettee asuma teessee moo allah allah yaa wasilaanuma gaarii immoo asuma ammaan tana yoo du'aayii godhatte abbaa warra kiyyaa ergamaa sannaa godhi yoo jette nirkattiiya kana isii fi rabbii isii wal beekaa kuni allahu aalam rabbumaa beekaa garuu immoo du'aayin kadhatan hundi waan kadhatan san taatee namaaf hin qeebalamtu bakka du'aayin bakka sadiitti qoodamti wooma ati kadhatte san taatee si harkamuus dandeessi akkasuma maasiis balaa biraa kanatti irraa quban qabne sii deebiti yoo jannata keessatti sadarkaa ol siifuuti kun immoo habajaa namni kun ergamaadhaaf qabu jaalala namni kun ergamaadhaaf qabu garsiisa dhuguma hawwii bareedduudha gaarii guma hundaa'u du'aa godhachuun gaariidha garuu immoo saabota keessaa nama waan kana jee kadhate takkumaatu hin dhageenye immoo du'aayin isan kuma qabdi wooma si dura jiru kadhatta malee waan hin taanes hin kadhattu gaadha am khuliquu jechuun sa isaan ni uumamanii jeemma rabbiin loleen maasiise min gayri shay'in wanni isaan uume jiraachuun maletti uumamanii isaa akkanuma bakkuma biraatii dhufan moo akkami dhiiroo eegaa uumaa rabbiiti isaan dhuguma garuu immoo rabbii san rabbii dhugaa ta'utti hin beekan bakka gabbartii dhugaa san isa gabbarutti hin jiran waan ta'eef rabbii lolemma am khuliquu jechuun sa isaan kun ni uumamanii min gayri shay'in jechuun wanni isaan uume jiraachuun maletti am humul khaaliquun moo isaanumaatiituhu uumoodha moo ifiifi uumamansa wooma biraatu moo isaantu uume lakkiitun hundinuu dhugaa miti rabbumaatiitu isaan uumeedhamma am khalaqu samaawaati wal arda yoo khaaliqa taanaame isaan am khalaqu sani uumanii isaan as-samaawaati wal arda jechuun samii torbanii fi dachii tana isaantu uume rabbii uume jechuudha saniisi miti tanaas uumuu hin danda'anii bal laa yuuqinuun jarri kun numan dhugoomsine tanaaf akkana jaanii bariyaa dhuguma waan kijibsiisu jiraniif wanni kun hundinuu isaan bira fudhataman qabdu amma duubaree samii fi dachii ka rabbiin uume jarri wayi inkaaraa akka rabbiin isaan uume wayi inkaaraare kaafirtoota keessa nama inkaaruu jira jechuudha dhuguma warrimmaa rabbiin hin jiru jira maali dachii fi samii fi waa hunda waan uume kana maaltu uume yoo jedhan kuni neechariidha jedhan uumama jedhaniitu akkanuma uumama tokko irratti achi hirkisanii dhiisan jechuudha allaha jedhanii achiin baasan yoo allaha jetteetti himtellee saniis hin fudhatan dhuguma warri akkasii jira warri yaaddoo akkasii qabu isaan san fa'aan rabbiin lolu jira bakka kanatti yoo eega rabbiin nu uumee beekan tooyidin rububiyyaa eega fudhatan maaliif uluhiyyattichi isaan baasuu dadhabeedhamma dhuguma kadachi samii uume rabbi kan uumees rabbi jechuu tana eega fudhatarree isa kana beekuun faayidaa maal qabdiidha bu'aa takkallee isaan hin qabdu garuu immoo silaa isa kana dhaabbatanii kadhugaan gabbaramu isa san gabbaruu qabna yoo jedhan bu'aa isaanii qabama waan karaa dhaabbatanii jecha rabbiin ballaa yuuqinuuna je numan dhugoomsini silaa dhugoomsanii isuma tanaa'uu dachii fi samii tan rabbii uumee tana numaa'uu rabbii uumee odoo dhugoomsanii baqa tooyida uluhiyyaattichi bahuu danda'anidha am cindahum jechuun sa isaan bira jiraayi khazaa'inu rabbika jechuun furtuun rabbii keetii jechuudha
furtuu rabbii isaaniitiitu harkaa qabaasa amumul musayxiruun jeema rabbiin garagalee moo isaanumaatiitu inumaa qoratoodhaasa booda makluuqa addunyaarra jiru kana isaanii qorachuu ta'amoo akkamitti kana godhata jirru kun musayxiruun jechuun muhaasibuuna lil khalaa'iqi jechuudha moo isaanumaatiitu aangoo guddoo qabaate booda warri nama qorusa isaanii kun hundinuu jiru am lahum jechuun moosa isaaniif ni jiraaje sullamuun jechuun maslaalaatiitu jiraahiije korsaa jechuun waan irra ol bahan yastami'uuna fi keessa ol bahanii dhageeffatan qabaniisa jirru kun gamoo isii keessa ol bahanii waan samiirraa dhufu dhageeffatan qabammoo falyaati jechuun mi'aa dhufu mustami'uhum dhageeffataan isaanii sun bisulxaanin mubiin je ragaa mul'ataa ta'e tokko naa dhufanii bakka waan kanarratti rabbii gaditti wanni biraan gabbaramtii dhuguma rabbiin khaaliqni suni qophatti gabbaramuun qabu shariika baay'ee qabaa jechuu sanarratti moo isaan keessaa nama ol bahee waan kana dhaga'ee ragaa fidee jiramoo ergamoota nuti ergine eegadi danduumaa irra dhaabbatanii kana godhatu jiran falyaati jechuun haa dhufu mustami'uhum dhageeffataan isaanii sun bisulxaanin mubiin ragaa qabatamaadhaan haa dhufuu je am lahul banaatu haa ammaafis kunis yaada isaanii tokko am lahul banaatu jechuun moo rabbiif dubri ta'eeti walakumul banuun jechuun isiniif ammoo ilmaan dhiiraa ta'aniisa tanaaf isaanii yaada wani rabbiin ta'eef am tasa'aluhum jechuun moo ati isaan gaafatteeti yaa ergamaa kiyya ajran jechuun mindaa gaafatteeti quraana kanarratti fa'um min maghramin musqaluun mindaa san kafaluurraa dadhabanii kijibsiisan moo maali moo badiin kara kee jirti moo isaan bira jirtiidha magaa tuni beekamaadha akka ergamaan mindaa isaanin gaafatin rabbiin bakka biraatti himee jira ergamaan akka qulqulluu ta'e himee jira jechuudha lolaaf akkana jechuun jira rabbiin am indahumul ghaybu moo isaan biratti wanni fagoon jiraatteeti fa'um yaktubuun san galmeeyfatanii sanirraa kana jedhamu moo handeewatii dhoysaatu ta isaan bira dhuftee ghaybii irra barreeffatan jira waan mughayyabaata isaan hin beeyne tanamni hin beeyne waan barreeffatanii jira moo maalirraa kana jedhan amma am yuriiduuna jechuun lakkii san hundaa miti abbal yuriiduuna amintummaanaa baliiti jedhan lakkii jarri kunni fedhan keeydan tooftaa baasuu fedhan bakka amantii sanatti falladhiina kafaruu warri kafre immoo humul makiiduuna jechuun isaanumaatiitu tooftaan itti baafamtuudha jiba bakka isaan injifatamoodha jechuuf deema rabbiin tooftaa adda addaa baasanii silaa akka quraanni kun hin fuudhatamne akka isliminnaan kun lafarraa dhabamtu waan adda addaa tooftaa bakka halkanii guyyaa irriiba isaan dhorkite baasaa jiran amma isaan falladhiina kafaruu warri kafre humul makiiduun isaanuma warri tooftaan itti baafamte tooftaa rabbiin isaaniif baasee jira karaa isaan quban qabneen isaan qabu jira jechuudha biyya am lahum moo isaaniif ni jiraasa ilaahun jechuun gabbaramaa biraa jira ghayrullahi ka rabbiin ta'in qabaniisa subhaanallahi rabbiin qulqullaayu ammaa yushrikuu waan isaan itti qixxeessanirra wa'in yeroo jarri kuyyoo arkan kisfan jechuun kutaa mina samaa'i samiirraa saaqixan jechuun gadi bu'u yoo arkan ila kutaa samiirraa gadi isaanitti gaddeemu yoo arkan yaquuluuni jedhan sahaabun markuum duumeysa kuufamaadha jedhanii jechuudha duumeysa fudhatan lama jaamummaa isaanii dhama'ummaa isaanii jechuu bakka azaaba isaanii gaddeemu duumeysa nu roobuu deemu jedhan fadaruum jechuun isaan dhiise hattaa yulaaquu hanqa isaan qunnamanitti yoomamul ladhii fi yusaaquun guyyaa isa keessa dhuman san hanqa guyyaa isaan isa keessa lafa dhawan sun itti dhufu yusaaquuna jechuun guyyaa garriin afuufamtee dhuman san jechuu bakka hanqa yeroo saniitti dhiisi yooma laa yughni anhum guyyaa isaan irraan deebifne keeyduum tooftaan isaanii tun shay awwaa takka illee guyyaa irraan deebifne walaa hum yunsaruunaan guyyaa isaanis hin dirmatamne guyyaa dirmachuun isaan baaftu hin jirre saniyya وإن للذين ظلموا ورلبوا ثاني ميد أنيف تهادا عذابا جيشون أدبني تهادا مو دون ذلك جيشون أدب آخرا قدا ثاني أستي أصمرتو أدبني برات الأفاها جيشودا قمدني كان جيراني ولكن أكثرهم لا يعلمون الرباي إنساني قنون دنبي قيا واصبر جيشون أبسيت يا إرقما قيا لحكم ربك جيشون مرتي ربي خيتيتي في أبس هنك يرون إسان أدبني تبو قوتي أبس بكا إرابافني سيغر سيفنا yoo asirratti garsiisu baannes akhirratti si garsiifna obsii jiraadhu fa innaka bi a'yunina tika keenyaan jiraatta jechuudha kuno ija teenya jala jirta si garranuu si tiksa waa takkallee si godhuu hin dandeenye jiraadhu
وصبح بحمد ربك يجو ربي قل ليسي فارو ربي خيتي توجين حين تقوم يرو غير صلاة خاتو حين تقوم هوغا يريبر خاتو حين تقوم تيسمون درا هوغا والخاتو يجادا خناتي ترغاري مودبين تيسمون درا بكا غتيسي هوغا والخاتو ربي قل ليسي ومن الليل يجون الكنرايسي فسبحه يرو تك ربي قل ليسي ما سيسيا وإدبار النجوم eega urjiin gasseente boodaas jechuudha. Urjiin tun amma urjii hundaa miti jaan urjii tami surayyaa tajaamtu buusan jaanii urjii walitti tuutee takka jirti yeroo urjii sun seente jechuudha. Isiin sun maali wajji wal qabatti yeroo fajiriitii wajji wal qabatti rakaata lamaan fajirii jabeeysi jechuu jaan rakaata alfajiri khayruun min addunyaa wamaa fiihaa jechuudha bakka rakaata lamaan fajiriitu addunyaa fi waan addunyaa keessa jiru hundarra caala. Saniifuu jabeeysaa jee ergamaanuu baay'ee dhaammatee jedhame san dubbatee marabbiin asitti